Kajinya sang presbiteri kabanyau kabalalong nadu kakat sau tarik urempang hadu menin kasingi kakandri tarik urempang arah jar arfusan. Ya kani kajinya sang lapelong hakabalang presbiterian nawet kat ar belang riwar sepngi distrik. Kat kung kajinya bandring dur hakakandri tarik kabadai menin kasingi ublay hakabayadai bet kani kajinya sang presbiteri hapok kabalang nawet. Layok ban peliau mau sakan mau jong kajing penhap perda ya kajing rakai dapsis pasan posnem jong kajing wan ka gospel syakathan kat ar belang. La peliau neu mau sakan mau da moderator ka kat ar belang presbiteri Reverend W Kongstin. Harengkat kajing don lang kinong kitkam jong ka presbiteri lembat kipat rungai ka balang presbiterian. Unong keren hagani kajing sang da Reverend KL Tensong. Layok lai tiliki kuaya kata kadai na ka balang krem balang maulenong bat balang penter. Kakubor hakane kajingan sang kabasipo steng men step unong keren ula keren ya katim kabalabu ublay lembat ngi. Qualification nga ba he? Position nga ba bilang? Kajing sikri ba bilang? Merit jang kajing ay bigay nga kini pasang. Kaya apa ni paling keren? Ada kelabu jisu. Kelabu iman. Kelabu kajing kau yang ada dalam ini. Keren juga bukan? Ibang very temporary. Ibang tadi siko, bahkan siko ay. Dari baru jisu. Jingkaman masih saya ada di sini. Tolong bantu. Bapak sistem bagi apa yang ada jingkaman baru. Jingkaman juga kalau ada jingkaman masih saya. Jingkaman juga dulu di jalan di usulan di dunia di dunia di mana sistem jingkaman baru baru nak kami kita nggak tahu ada. Baru yang jingkaman kau jisu ay di dunia. Kajing do kajing siya ina kajing siya ignore kajing siya despise pati hukum kita di mana mat disuai ini kajing ini mana iman ublay dan mati kajing keren iman ublay dan mati kajing keren bayarnya oh no kajing keren bayarnya kalau siapa nanti nado uji suruh mana? Ilok tadi, baru ikon juga baru. Iman yang boleh lagi kejingkaran bayang. Kejingkaran kebomlah bagi isu. Wan kuat kemari, wan jingpan, wan tidak. Yang kejingkaran orang jaga bantah, baca poek dengan jingir jongi. Mak orang. Namaru ay hindi kajingkaran. Bayangnya, hilap kepala bagi bisa jadi agak jadi sekali kita dia ke sibuk jingkaran juga jingim nomor sibuk kita nomor sibuk di Indonesia jauh tak jingim tiba pulang lagi tapi sibuk jingkaran apa yang kita baru jingkaran juga jingim ukres lagi jingkaran ulai lagi jingkaran baik kilap kaya di parabaya nimbang kedau kebagian lay nasimaku na beli yang lemasa simpan ma simpan kau tidak canggih dia kena kecil lagi dia ada sekrisan tinggal kat arbuan presbiteri regulation ko abangan kuliah ke po masa simpan ma ya simpan ko ya kesirati ya simpan sis pasnem ya siwan ke gospel agi than harablang sikwisan jinel jibili siajar kaspa hiyo kau adus na paraja kau aga dia seng presbiteri kabahnya aga balang presbiterian nawet wakili Country tarik February ala jar atasan Reverend W Kongstin moderator Karablang Presbytery Yingu Yami Abulay Pala Aro Namar ke Gospel Jisu Haleluya Amen. Bat apa pai pat sekajinga sang basi beje siteng no pai singi layo art liki kuaya kata kadai na kabalang sim bat balang no wen unong keren ula ai ka kubor hakani kajinga sang da Reverend E Sanglin Parang may dia lagi laki bayi cuma Jisu ulong usihim Om tak musim syar ulong usihim ubanay dong jadi Jisu Kristus don kapot paro pada kawai kasih Ninsayang hakmat ju
panin hap ikan ai jingken ya ka jing sakri kisami kom kibanget kisamu ujisu unbishar kai kamangile unbisharu kumrongile lagi la sakri nem daga jilong bacanai pagi jilong hok kipalabu unbisharu balai bang sakri yu kai kijing kmu jongi nakmanda kali kijing sakri Iran sibon kijing kmu kamang isodai ini kabakam halor kalong ya kaburam ukres kumta habu pon ukren sabang kijing sakri samu open court dakani dakata kakien bakrau jong ka doxology hakani ka khot kabakat nyo ukren ria naka theology sa ka doxology di house im bom chukot ubom chuyap ubom banyo ubay tango hi tolong keburam bat kejimpen dan buram harakata amen hatung isyakli ya bau kres punyo ya keburam dia hatung isyakli banyalam ni kiwai pat ban pendan buram ya kekerteng semua hatung ikan ma bolong sisa usim bat baha kekenhun semua ngimdai ban sajat no dalai liru Dr. Green missionary Paunam ulalai Afrika baru hapan lagi ban kiu dan bayar kawa ban IT yang lagi jong kecingem hak jing syakri yang terai bakat udang kiu hak kalian ulio slow yang jing sawa jadi kendong tiang ma hak bagi traisong kila penkre balai yatma persyak lau ulio kapten jong alien hak ulio ini kebriau kita yang mereka bagi yatma ulah persangkan pengkongo ulio Dr. Green baun memhiar nak alien kali liru namarkan bu jingma yang kacing itu hendak unia missionary ulah pen wong jia kata jia long kata long ngadai bandai sakai kerotha iya hadien isnan kibon hak jing sakri ke janggu hadien ke jingem bal IT kom ke jing kiya nak bentau trai Dr. Green sa sisin pat ulakiew sa kaway pakalien ban mino na Afrika balik ulawan yang nakaju awak habang siyong hakat kalien bakata kakenti ulit pai ulit osmo yang ni kakajing sawa hana ya kani kakenti kini kita siyong kila yang lain hakin rodwa bat kila yang lain paro kila penkrau ya kabor kakenteng yang try Yesus daki melewai kerja jiwai kebakikan kebalong penkrau yuci sukses utrai hiparo jiwam kiangalen bakiruku tuburam ano ikli day nakatakadaw mga pag-api Gimla banyak teng hak jing syakri naman Yesus uli Yesus bangi ulang Yesus bangi misalnya un ai hangi ya kapainong hak care kasih ari gloi ban ai tilot ya laga jong sing ban ie ban syakri ban le ya kamon kabakut kasih uji sulong try unong sensya to ngidem na kabanta sung namar ugang long baru nyai long uskiem jami unker khu yagi unai nong
na khot na markata ini kumupay lang na may jang presbytery lingba jang ka kubon kabang yo snow hakabakum kani kapor komenta pungin yo yang ni kacing siya mensim kabat mahal kabangin wai mo mensim ako jang day un kren un penkendo ako ki donot ki jongi try don kapenta jongi mat ni don kacingin kacanga bajang kamu kacingin kabangi inten kogo yang di hakaman kebakot kacangi nakabenta kakarteng kebaim kacangi bat habangin la ilan ay ya kacing syakli kebabhat ninang la banyai sam hakacing long cingin kebakajaman si manginang la ilan syakli kamhay utray mulai hakismi kipor pano jang kacingin jangi Ublayin ke kuyi, nak benda ke buram ke semua. Amin.